ndibuka kera ntabwo nibuka umwaka ariko hashize igihe kitari gito nigeze gucuruza gaze ndibuka umunsi umwe umuturanyi yarampamagaye umugabo arampamagara ngo ni wowe wa muntu ucuruza gaze ndamubwira ngo ni jyewe arambwira ngo abyibuka neza arambwira ngo uyu munsi mfite abashyitsi bari bungenderere ariko hagati aho nta gaze ngira iyo utunzanire gaze hano mu rugo rwe nari mpazi ntabwo ari ubwa mbere nari mpagenze nanjye ndabyumva kubera ko ari umuntu twajyaga dukorana gaze ndayifata ndayijyana ndihuta cyane ndabyibuka nagiraga imbaraga z'ubusore ngira ngo murazumva ndagenda mfata urugendo mfata umuhanda yirukanka ku muvuduko mwinshi cyane nkoresha imbaraga ndirukanka ariko icyaje kuntungura kikanambabaza kurenza ibindi abo bashyitsi yambwiraga yari uwanjye ntabizi ari we wagiye kumusura namwe murabyumva ariko kugira ngo uba uri mukuru w'urugo uri umugabo mu rugo noneho urugo rwawe rugenderera abandi bantu kubasura ntabyo uzi noneho rero nashyize gaze hasi kugira ngo nduhuke gatoya icyaje kuntungura yankubise amaso arandeba nanjye ndamureba ndavuga ngo rero narwanye intambara ntabwo uyu munsi nari niteze ko ndibuze guhangana gutya ahubwo reka ncishe make nkomeze nibere mu byari binjyanye nere kujya muri ibyo ngibyo byo kugaragaza umujinya byo kugaragaza kamere amafaranga yanjyanye ubwo ayo mafaranga ninza kuyabona ndahaguruka nsubire imuhira nsubire mu kazi kanjye ngende niturize mbirebeshe amaso mbyiyibagize ariko biza kuzamo impaka kwihangana biranga namwe murabyumva ni umugore wanjye kubyihanganira biranga nshaka kuvuga ngo reka ndwane bakubite bose
ariko ndibaza ngo ubundi naba ntandukaniye he nabo, noneho nkarwana mbasanze iwe mu mago yabo nkaharwanira. agakobwa kanyishyuye 1000 nari nzi ko ari sekisa nakuye hano hirya mu bipangu none gahise kampa 1000 ndajya nitwarira amasire ndabona ariyo yishyura neza ariko siko kari kwirukanka wagira ngo kagiye gukura inka mu mwobo. Vitesse. Why is that? Tarumwa. Izan. Wangwin. Injira. Gainje. Akazi kawe kandembeje wa muntu. Use ndakagufatanya kunoba sina waje wawukabye. Nukuri kw'Imana. Wari nanye gazi se yagiye. Ogazi. Sinze ubu. Namugaye twara hariya mu gikoni cya kindi kinyo. Muze. Muze biti byawe. Muze biti. Undi akazi. Ibise nibiki. Muze yaranyoheje. Urubagwa gushaka kuguru kuri shira kuguru muze. Oya nibiki kunkoma. Naka kazi kugacuruza gaze. Bose nyine ngumiye raporo. None oya mbabare mbwira. Curuza gaze zibaziba. Uyu muze. Kunyita muzehe. Muze bigenze gute se? Ceceka aho ngaho burese. Uretse ibiki? Muze. Wowe ukunda gutumye gazi ibi ntibikuri kuranga. Buretse. Uretse iki? Nagize amahirwe yo kwiga. Narwanye intambara nyinshi. Intambara ya gatatu y'isera. Ni ibiki ariko? Igiye kubera hano. Urashobora kumenyera shiri wanjye. Wigeze kubona umuntu w'urukara bamufata bakamuhindura inzobe? Wigeze kubibona? Ni ibiki? Raporo nyine ngende. Shiri ubaye iki kumengo nawe ubuzima? Muze hacuruza gaze muhuriye mu raporo ngende. Boss muze ujye wubaha. Uraza gukora amasiporo iwanjye. Akomeza. Soni bwa muri mu bica. Nyene iki? Raporo ngende. Nyene raporo ni ibiki ariko? Raporo ngende. Ubaye kiragikora umusaza. Boss raporo. Ako muze. Ibintu wakamye wigira nibi. Akakesaza nibiki? Sunduwe kuri. Uyu nguyu ni umugabo wanjye. Agasaza nkaka. Agasaza si cyo dupfana amafaranga n'umugabo wanjye.